apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, manulang alawasan, Christmas manen. Wan nga ron, mare. Christmas nga awan makukwarta. Siyak, okay lang nga awan kwartak. Tinapatag kit napinta sa klata. Anya? Katuan, jak lakit di kaya ti pumangitan niya. Kaya't ko, ad-ad-dapay ko maapumintasak nang runa ita a Christmas. Imbag king ka ata. Takinapintas mo lang ti pampanunutom, mare. Of course! Ti kinapintas ko ti kapatgan iti biyag ko. Iso ngayon ton maalak ti sweldok iti pagtrab-trabahwak. Ipariban ko ti buok ko. Ay na, sana all, mare. Umapalakman ken ka. Agur nung kamat amin. Iti kasta, duwatang agpariban sakbay ti Christmas. Ay, umadan ni manen ti Christmas lakay. Ngam awan pa'y makukwartamot. Ay, wala nga rod bakit. Naimbag pa'y dagiti daduma akaaroba di tataad da kwartada. Aday ta, agpatingga ka laang iti kasta saom. Naimbag pa'y dagiti kaaruba, kasta akanayon ti bagbagam. Ah, Nung atain kamot mang sapul iti panggadam atay dakkel ti sweldom, iti kasta adda kumamot kwarta tayo nga ag-Christmas. anya? Anya kang anya dita. Panunutom kit di anaimbag ti bagbagak to nyo. Makaumamatan ti kastoy abyan. Anya, ni bakla, panggap na ti agpariban kunam kumare. Wan ka no, mare. Sana all ada kwarta na apagpariban. Ay na mare, uray mamin ano na nga ipariban kan ipakulot ti buok na, pangit latamot ti rupa na. Anya? Katwan, saan ka di? Nakaalalas ti rupa na, kunamit lang nung maibagay kan kwa na dagiti kabkabil na iti rupa na. Ha? Ay na, uray idanon mo kan kwa na, sa anak amabutang kaputapod numan. Amangan kit di mo't no umapal ka lang kin ni bakla. Iso akasta ti panagsasaom kontra kan kwa na, Mildred. Ah? Siya, umapal kan kwa na. No way, nana. Anya kumati apalak kan kwa na ngay. Ti karebreban a buok na ah. Anya? Nagpintas nga ro ti buok na. Kaslamot ton Andrea Brillantes ti kapintas na. Anya? Ay, puno ti bagbag ako naktumag. No makitam ni bakla, kas kala nakakita mo ton iti artista. Ti awanan bain a bakla? Papansin a talaga? Ha? Papansin a talaga dayjay a bakla? Kundi pariban tap numapansin ti kaadwan? Kulang sa pansin a talaga? Kasta timbagbaga da dyan, Mildred, kada kayo, nana? Wan, imbaga na kanyak idinaminsan, anagrana kami ijay tersina ni Bakat Kileng. Ay, wala yun da dyan, babae. Noan niya nga tati parikot na kanya, kajakmet an-anuan. Ay na, kasla di kapayla na irwam iti ugali day dya babae. Ay, sa bagay, ah. Tapnad adda may amarurod kanyak. Ang papintas ang nagpapintas. Ah, pekit din? Katwun palitadaam kit de apalitadaan day tarupam. Iti kasta, ad-adapay apumintas ka. Ken ad-adamot amarurod gapo iti apal na. Wala na. Dahil ta talaga di aramida. Ada good news ko kayong kabakla. Oh, anya dita? Adamot kan kwartak apagpariban ko.
At daintad nila kay ko asang haribo. Saan nga umdas ngam naimbaglakid din ta nagbayad mat ni Mari Dolor. Ison ati inayon ko. Ay na wow! Dayta ka man kumari. May pariban mo matlang dayta buok mo kasla inasak tinuang. Anya? Pudumet? Angam, don't worry. Masigurado, kakalpasan ti pa nagpariband mo. Pumintas ti buok mo. Karaman mo ti rupam. Alakan, Matt. Sika talaga, Mari. Ado ti ammo. Ay, nasaan nga ado? Basit lang ti amo kanya. Tinapatag, saan nga amin abanag kat tanga akes. Oh, kunamlano asino da nga da kwarta na. Ha? Kabayan ba kay? Anyat mapaspasamak ka. Kas kalagday-daya mo dom. Awan bibiyang mo, nagdaydaya mo duma. Naa. Una yan day ta kaaruba. Kunamit lano isuda ti kabaknangan dito'y lugar tayo. Ah, Kundi paribanda. Kunamlano saan ang maibos ti kwartada. Ha? nene. Apay, anya da kita nga ibagbaga mo? Asino pa'y kumano saan adabaklakan rube? Kunamlano baknang da, pwe? Anya? Di pa'y lamapuran dagiti buhok da. Pasikat dalaunay. Ay na, oray niya pa'y tibagbaga na dyan Mildred kada kayaw. Baybayan nyo latan anak kaw. Wen mo tatang. Saan mimot nga ikaskaso nga oraan niya pa'y dagiti lablabidan na. Nasaya day ta na panunot mo anak kaw. Ay na, mauman tumatla ang tatang. Awan, umapala siguro iti bukyo kan ni bakla. Iswakas dyan iti panagsasauna. Anya matan di kasto ya Christmas. Christmas nga agpaiso, nga madamot ti kaaruba na sakit tinakam na. Di mon panunutin anak kaw. Tinapatag, awan tidakas ngar aramiden tayaw. Numabanog to ding iwat na. Bareng sumardeng to ah. Naggalasa talaga ti ugali da dyan, Mildred, Mari. Ne, apay Mare? Ay, agasam. Mom, naggapo ang ija-tersi na ni bakat piling itay. Ay na! Ibagbaga na kit din anapan kanu ni Mildred ija, idi na minsan nga aldaw. Kat? Data kanu tinapan na inchismis. Anya? Ang ano siya, okay lang. Anya kuma, no data ti main topic na, no napan na ta inchismis. Una yun day ta Mildred. No anya nga ta ti parikot na kadata. Ay, ti ko nam kiti Mari, umapal ngamin. Umapal laeng gapo taribandad ti buok ta. No umapalakat agpariband met. Saan kumakas jay amapan na ta ichismismis. Nagmayat a pagpiang-piangan ti rupa na. Madamot kwarta, Mildred. Ay, wala kay. Tangdan ko da ito anapan nakilabada iti manungaal daw. Kasta ka day. Ingkang nga gumatangan iti sida na, tanay makasidsidak iti karnay. Ay, awan to mo't agpapaskan dito lugar tayaw. Anya? Nagmayat ko mati agigop iti sabaw. Hay, sabaw-sabaw nga ibagbagam dita. Ah. Adda napatig at pangaramatak iti kwartak. Anya ngay? Ang paribandak mo tayo iti buko. Anya! Wan, tapno saan a panunutan darubikan bakla. Nga isudalaang tiyadda kwarta na pagparebanda. Anya? No kabailanda, kabailak mo. Ay na, kunaklakit din no asino abalasang ti sumungad. Si kamot gaya Mildred. Ay na, kaya't asawon day tanana, imubing tirupa. Itay adayo ka ah. Ngam idi asidagkan, Mildred malata. Anya, kutuan. Naimbagman, tandamot kwartam a pinagpaunat mo di tabuok mo. Unanana, apay, darubilaang kan bakla ti makabail nga agpariban. Adamot kwartak ah, anyat pagkitkitaan da kanyak. Por? Saan mo't? Si kakit di mo't. Amukmut kat nga da kwartam. Kat, anya ngay matilutwam no Christmas. Ado anana, mabalin ka di mo't nga awan. Naglastogan. Kat, umayak to nga rod makikaruba ah. Ay, wala na.
No problem. Ay, pumimpintas ka, Mare. Ayun apay, da kayo laang kada kwartana. Ha? No adda kwartayo apagparibandyo, addamot kanya. Ay na, awan matikas ta nga ibagbagak ko, Mare. Si kaki dimut. Iso adinak man palpalastugan, gaputa immo na kayo pariban. Anya? Pasikat kayo apasikat kin ni Ruby. Kunamlan no maibagay mo't kada kayo da gitaribandyo. Na, Merry Christmas, Nana! Umayak man gumatang itilutwag apang Christmas. Ay katwan anya ngay tigatangam. Ay, 3 kilo apansit, ken 2 kilos akarni. Apay, iso laang tilutwam. Ay saan? Gumatang ang itiupat a kilo apang salad, ken 2 kilo apang spaghetti. Ay nawaw, nagadumot ten tilutwam bakla. Wala! Maminsan at makatawin nga Christmas tayo. Iso akaadwan tayon. Ay wan, pudno day tanako nam. Ay umayak tong haron makipangan. Sure! Umay kay nga umay, taado tilutwag. Gumatangak man met, nana? Anya tigatangam, Robay. Kapampanaw mo't ni bakla. Imay gimatang itilutwon na. Kasta ka di? Wag, iso anak ko nakkenkwana amapanak tumakipangan. Katuan nana. No kayat yo, umay kayo mat ije balay. Iti kasta, maramanan nyo mat, tilutok. Ay katuan Ayun gayam. Anya ngay nga tamot tilutwon ni Mildred. Apay, saan pa'y ngay may gimatang itilutwan na, nana? Saan pa'y mag? Isun sa laang ti saan ngay may gimatang itilutwon na. Kat, amang ano napan gimatang ije ili Sigurado at damot kwarta na ako, nana. Ay, Christmas nga awan may luto. Ay, wan nga ron. Naimbag pa'y dagiti kaaruba taddahandada. Ada kwartam? No adda kwartak, itayak kumapay anapan gimatang itilutwag. Ngamawan nga raw. No, ti kwarta ko maapinagpaunat mo di tabuok mo ko indulim mo. Di, ada ko mahanda tayo ita. Ay, isuntumot la, di mo bagay tabuok mo. Kundi pariban kan tumot. Anya? Christmas ita. Ngam, ay na, apo, awan handa. Iso, maturog tayo latan Nay, apay day ta palanggana nga imot mo. Inak man ijay ayanda bakla. Mapangkakarulen? Inak isubli daytoy. Nabayagan dayto abinulod ko. Anya? Ay, rabiin nga mapankakinin ang isubsubla iti binulod mo. Katuan, dakas aya. Kwa, saan mo? Ala, ingka nga ruday. Anya, rabii? Ita lang nga umay mo isubli day ta binulod mo apalanggana. Aywan, nabayag nga minan dayto ija balay. Nalagip kumat nga umay isubli. Iso nga imayak. Anya? What? Ikunamkit di. Awan nga minhandam. Iso nga imay kala ang akon kondit. Ada pinagpariband mo, awan igatang mo iti lutom. Kwa? Basta wala alastog mo iti. Iparamag mo nga da kwartam. Ngem ita, awan kwartam nga igatang mo iti ilutom ay salbag. Unay kamutan, Mara. Ay di nakawawagan iti mari. Gapo ta nabayagan alinipat ka kas kumari. Gapo iti nagalas nga ugalim. Anya? Sakbay nga min akon di pariband ka. Panunutan pa'y nga umuna ti maigatang mo iti makan. Saan aday ta pagpapintas. Tapno lang ada pagpasikat mo. Maawatam! Ay, nawaw! Panunutan nga umuna ti maisaang, sakbay ti pagpasikat. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script
ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.